I kuble ya pi waro ki pralok ki was nyau suk wo up i ki kubor how new channel ki kubor ki wakwa open snyau chapi to ki kubor ka sngi waso yong katma ba hapradi ka Russia wa ka Ukraine te tons dang i ki kubor kat kam ki kubor wa de yo da ong wa nin ka sngi da man ko ka sngi wasi do na mo ka worst day yong ki Russia na do was dang katma U President ka Ri Ukrain da update una Telegram day wa ong wa ka Kiev da cha attack ko hey porso waji step tang wa ka tele ki Belarusian brother dang like mat ki wo thia tang wa iwan memu thia ina do os dang katma nei bha wa ya le i wa ka Russia nei benta ka Ri wa i lai lo yong i nei bha i emi ka hok wo le ye ni wa ro nin kasngi ki chipai ka Ukraine da yo ki wo kem ya u major ki Russian Wei uwi ni kichipai ka Russia uwa da yo kichipai ka Ukraine wokem da ong uwa ile u Putin da pha yele thma wat iki khna wadang khat nyaw khat pras ne mirta nin kasngi da emle artali ki airplane ka Ri Russia ki wada yo ki wo tampdung wei da yo ile wahap ki Kharkiv ha western Ukraine wei da emle kattu ka ningut ki nong Ukraine ki wam emtier yale akti yongki da panrandin ki yakatang thma ka Russia wei da emle ki wa tweet de wa ong proud of Ukraine DM kam walelak nruphaw phra hajar ngut ki bru ki wada yut na Ukraine hadin wada stang thma ka Ri Russia ha Ukraine da ong da ka United Nations Refugee Agency nin kasngi bipar bon nagite wa yut da lai ki cha Poland hei wa ki authorities da dep khen ki wa mduna ya chilak san phaun ru hajar ngut ki wada psi a Poland nadu wasdang ka thma ha ka tu kasngi Thursday Pope Francis da tweet uday wa khudlang ya waro haka tarik yong ni bnai wale haka ash Wednesday yo ya duwai we fasting lang nei benta ka peace hari Ukraine we wo ya jan ile wa ki nong Ukraine ki wadamat sakhet ye chinge we yo aware I wa waro to ki payu yong I we yo karpat ina ublai kandat yo penkut no ya kani kathma ba Kari Hungary da pdiang ko ya waro kinong Ukraine ki wayut ya katma we da em da ki hajar ngut ki refugee ki wada yut na Ukraine da psia ki ha Hungary ha kisngi wada dep Kari Ukraine da plan ko uchna da ka IT army yo strike ya ka Russia ha ka cyber front da ong da vice prime minister ka Ukraine da tweet ukamni da chna ya ka IT army we emkam ida ki digital talents Ka World Health Organization da pentip ko nin kasngi sonde wa em ijing ma ha ka medical oxygen supplies ha Ukraine nei da wa em kathma kamte ki trok mye ki open poi oxygen supplies sa ki hospital wa em hapo ka Ri Ukraine wa kan thup ya ka Kiev bon na ki hospital da lut oxygen ki hapo ka arphau so ganta we da em le ki wa mem oxygen de U President warim ka United States u Donald Trump da ong uwa ki reporter da kali ki ya uwa kamon perkhat u wa to himo wa chailak bha u Putin da ong u ha o chailak hi u tangwa ka problem to wa chailak u Putin ha oste chailak hi u tangwa ka problem wa sakhit to wa be ki ba ya khmat namo ki leaders yong I u Trump da ong ule wa o snyau suk u wo khana ye wa sakhet DM da ki lak ngut ki bru ki wada ya chimbenta ha ka protest percha ye wale ka Russia ya ka Ukraine ha Germany Berlin nin kasngi bipar DM ki wara plakat we tho wong hands of Ukraine no World War III was stop the killer ka Russian ministry ha kasngi Sunday da kam ko wa ki chipai ka Russia da block ki ya waro ka southern Ukrainian cities ka Kherson wa Berdyansk ki Russia da kam ki le wa ki chipa yong ki da take over ki ya ka town yong ka Heniches wa ka airport wa em hajan Kherson ini da GIA hadin wa u governor ka Kharkiv ka second largest city ka Ukraine da pentip tikna u wadap sia ki chipai ka Russia chapo ka te ka city ka US EU wa ki bru yong ka da rai ki wo cut off ya ki kattu ka ni ki Russian bank na ka main international payment system SWIFT Ka Romania daw pha tiar yarap ko cha Ukraine I wachong $1 million yo yale wa ka Russia ite daw kan thup I kam I phniang ammunition bulletproof vest helmet I bam wa ka we daw pha le da ki ambulance wo one kit ya ki wa armed ki khna wa ki tu ki wa da norta ki wa yang yo cross ya ka border na Ukraine cha Romania ha northeastern side crossing point U Putin da pha u ya ki Russian nuclear deterrent force wo alert I wa bo ya ka Ukraine heima da ong da ka west nei bha yi wo poi chei pen em kam yi ki tier nuclear namo ki nuclear weapon
Kawi neki kena kentai kawa khatnyau snem irta kawa na Haryana, kawa da lai pure ha Ukrain, da kentai ka u ya ka kif yo liwan cha India, nei bha wa hapat hap yu ko ya lengut ki khon utre yung yongka, uwa da join hakate katma. U Russia thermo basic bomb uwa ongkile u father of all bomb, to u non nuclear bomb wa klando hapo perthai, kawa ka west da ting ka ya penem kam ka Russia da uti u bomb wa yele wa ka Ukraine. Nei bha la da penem kam ki da uti u bomb, waro ki jajing im wa em ha iti ithau da wir jajki. Hadin wada ong ne offer kari Russia wa yaklam wa kari Ukraine ha Belarus, nei liang u president kari Ukraine da ong u wa le monjur hi u wa yaklam wa kari Russia, tang wa mto ha Belarus, wei da ong namo da offer u ha Budapest, lane Warsaw, lane Baku, lane Istanbul, lane ha Bratislava. Tang wa katele dang perkhat ilu u boy daw pediang u wa yaklam wa kari Russia ha Belarus le. Kari Ukraine da kenria namo da temple lut ko ya ki road sign, yo pun kulmar khle ya ki chipai ka Russia, dei wa ong le, let's help them get to hell. Kari Ukraine da ra ko ya kari Russia cha ka International Court of Justice, hajrong ile thombor namo invasion ko ya kari Ukraine. Kari Germany daw pha ko chi 1000 tali ki anti-tank weapons, wa sanspa tali ki Stinger missile cha ka Ukraine, yo yele wa ka Russia. Uwi na kibru majon namo u billionaire uwa na Japan, da is nyau bha u hado prapo nyau $1 million cha ka Ukraine, wei da ong ule wadang kan mo bai u wa heipor wa wan u chakif ha usnem 1000 khat khande, wei da yachem ule wa u president ka Ukraine. Ka Belgium daw pha ko cha Ukraine da ki machine gun, namo daw yarap ko ya ki chipai ka Ukraine da ki 1000 tali ki machine gun, wale 1000 pras pa ton ipnya. Katkam ki khubor wa yo da ong wa ka Ukraine da rai ko wo yaklam suk wa ka Russian nin kasngi. He yeto wa ini nei liang ka Ukraine Defense Ministry da ong ko wa ki Ukrainian delegation da rai namo da ki wo yaklam ne yachem wa ki Russian delegation hak hapot ka Ukraine wa Belarus. U president ka Belarus da chim u yei ba khle wo pentikna wa waro ki airplane ki helicopter wa ki missile station ha Belarusian territory ne ki hamadan hei por walai hei por wa yaklam we hei por wa unliwan.